Gospod Krešimir, šta je bilo? Blijedi ste ko nisam, ko da ste duha vidjeli. Gore negdje sam duha vidio. A šta ste vidjeli? Četnik. Molim? Četnik je nutra. Što, kako? Mogu bi Durmiš malo ta pura. Bujrovi Firavne. Evo, samo raspijem vodu. Šta radi četnik od Kilmiju? Jede. Jede? Puru. Puru? Puru s kajmakom. A to mora da je neka greška. Hilmija jeste šupak, to nema govora, ali drži četnike u kuhinji da ih hrani kajmakom i purom. Hajde, molim vas. Ja znam kaj sam ja vidio. A ta krpa na glavi, je li to bio neki udarac? Je, kava. A onda je jasno, udarac u glavu, trauma, halucinacije. Pogotovo ako udarac tavom. Onda se javljaju halucinacije kao nuspojava. Dobro. Odi ti. Šta ja? Odi pogledaj, jel četnik tamo. Ajde. Pura baba Zor, najbolja na cijeli svijet. Jeo sam ja i bolju. Oh my. Gdje si kukac? Moj Krešimire, moj. Baš onako kako sam pretpostavio. Udarac tavom u glavu za nuspojave ima halucinacije, dok je to sa šerpama i tepsema kudi kamo ređa pojava. A kaj, nije tamo, a? Nije, tamo onaj njegov konobar jede puru. Ajde, provjeri sam, ajde. Ne boj se ništa, ajde. Ajde. Sad će Durmiš doda malo sol. Kad sam prvi put prošla godina probao sol, te bi ljubio na prvi pogled. Šta si prošle godine prvi put probao sol? Pretere Durmiš, ovo više ne može da se jede. Pa kad soliš varjaču, ti nisi normalan. Nisam našao kucaču. Ima Durmiš puno posla, znaš. Ima sigurno gostiju u Gojani. Volio bi ja da se vratim do mehane, sigurno ima nekih ženskinja, a? Ne smijem, plaši me onaj Ilvin tiganj, mnogo bre težak. Mnogo težak. Stani budalo pijana mira! Pusti me, kad ti vjerujem, pusti me. Pa znam kaj sam nisam vidio. Si pijan, si udaren tamo u glavu. Sad ćemo pitat osobi. Izvoljavajte, gospodin inspektor. Momak, jesi li ti malo prije jeo puru tamo? Sa kajmak. O, to je pura baba Zorka, najbolja na cijeli svijet. Samo nema pretjerao sa poseljavanje. I, što sam ti rekao?